Nankompalo. Ngoba ziyabuya lapha egarage. Uma ungabuza ozakwethu esisebenza nabo. Akekho noyedwa kwakuyiphupho lakho ukuthi ngelinye ilanga masemdala uyofisa ukusebenza la. Kodwa impilo esibeke la. Kwesinye isikhathi siyayisithelela ontanga yethu petrol. Asebehamba ngeemoto ezinkulu abaphumelele. Kodwa sidiki ibala kunalokho basinikeza ithemba ukuthi ngelinye ilanga nakuthina kuyohlangana. Vela kuvelwa kanye kungamadlebe embongolo. Ukuze uThixo asithembe ngezinto ezinkulu komele sithembeke kokuncane akasephe kona sikuhloniphe. Ingakho umsebenzi siwenza ngenjabulo simamatheka. Ngakho ke bafowethu siyanicela ningasilwisi bafowethu. Asinawo amandla okulwa nani, sinamandla okulwa nendlala okuyisona sitha sethu sonke la emhlabeni. Amathuba emisebenzi awasekho ke kulezi insuku. Kubhlungu ukuqedelwa yitoho omunye umuntu omnyama. Kulaba babaleka bengawukhokhelile upetrol bazi ukuthi ababaleki nemali kodwa babaleka nesinkwa sabantwana bethu emakhaya. Uma ubaleka ingakhokhile kulimala thina kulimala umqashi. Igaraji lifuna igcwele imali yalo. Alinandaba nokuthi kwenzekeni. Okwakobanika ukukhokhela ifull tank yemoto ongenayo. Ubusazihambela ngeenyawo kwesinye isikhathi kuphela wona umsebenzi. Kunzima abanye bahlekisa ngathi intombini abahamba nazo. Behlekise ngosizi lethu ngoba nakho besavunywe impilo becosha amaphuzu ngosizi lethu kodwa siqhubeke sizithobe ngoba sifundisanga ukuthela upetrol kuphela kodwa safundiswa nokuthela inhlonipho komunye umuntu. Indlela yokubonga kithi ukuthi nisibuyisele inhlonipho esinipha yona. Uthi omunye wesifazane esisebenza naye la egarage kungcono ukuhola amakinato wasebenzele ukunokuhlala ucela imali endodeni. Ngoba uncenga noma sewenziwe isilimo uthandweni ngoba nakho nje usaba ukuthi makwenzeka nihlukana wazi ukuthi uzodlana kusasa. Uthi isikhathi sabesifazana abacelayo siphelile nathi sinamandla nomqondo siyakwazi ukuzenzela. Uthi yena mayeqoma indoda uyiqoma ngoba nakhe ithanda kaqonyiswa indlala. Ngoba kunesifo esihlasela indle emnyama sokubukelana phansi ngoba ngazi ukuthi umbukela kanjani phansi umuntu ozamayo. Usasonga izandla ulinde ukucela ama favor ngoba inhlonipho ikuvulela iminyango evaliwe iphinde ivala iminyango evuliwe. Abanye sasisebenza nabo beneziqu befundile namhlanje basebenze endaweni ezingcono bengafesanga. Baqashwa abantu ababe bafakela upetrol ngoba mawuhlonipha ulahli. Njengoba silapha sifundile amathuba emisebenzi angekho bese siyaqonda ukuthi impilo iyahlangatshezwa ukusonga izandla zidlula ikhanda kulaba basipha amathiphu ngoba iqiniso sihola amakinati kodwa umnikelo yenu yawenza umehluko. Ngishishumi liyasijabulisa ngoba lisuke enhlizweni. Ungakudelela konke ke empilweni ungalinge udelela indlela yomunye yokuphanda ngoba sazi siphetho sempilo. Sukuma uthabatha uhlaka lakho mfethu uhambe. Nankompalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1.